Jotono lamso haina haini blogo ge tabuk horni 7ta baji tongha ge ang tabuk horni mami songna nai tongo ge ang tini songnai mukhuma vlog diboro paimani chini para nino ge paina rakha keji 500 ge tabuk mono ang helebnai helebi songnai ge angoro helep paikha mukhuma vlog ge oni dekharo phandong masjang khaina moso sogui tongo ge moto sujakno ge tofano ang helep bai tei suna hinui tongo tei sunai tambo songnai Muni bagai beti tabok sai kapkhan ge tabok ge jerembe alu bhaja kisa khainai ge kainai kaitam so khaironi ge aska gana ge mo haising hati bazar ni sopai mani ang dansa ge kho boni bagui dining saka berajak danai holo ge jeremani beg alu bhaja sakang khairi gani bo mahaplok bo beti songjak ba logi baja kisa khairi ge thokjaknai mahaplok ge to bo mui borok ni hamjago bisi bo thokbai thokjakya hingke ma bo thokbai thokjakya boni bagui bwtui no khairi kha hingke mama hingke aro bini nana bai thwng tongo. Kisah Gani mami rok mun baikha talo ba tiksa mona tongkho ngana painai ge mauro lai chiri jege thajing sanda jme ingo tongjak lai de jege tong ge ani logini kheto dukan ni phaya ko ge angke thora mujuma hing tongo tangi butini lengkha mama ni school thamani program tongo moni school annual day ge aboni video hingke ang te 1-2 din pore resinai actually blog type ongniya belai tini paili ani thanga hingke amoni bagai asuk blog rok kahwa khaimaliya haifano roana hingke maibo anti father mai jakhangke ang mai rok bisi kangma jami amoi mai khma hangai tongkha gam mami mongkha hingke mai kisa janai nga chere khe to phai na kisa cha phai kya diboni mui be ge tok desi mono charinai ge ang janai ge logini sok khe jakamani tongmani waisina balbox ke chawarnai usubole no saimia naina ko thrapsa na singnai.